Dostlar, bugün 5 fevral oldu. Hafta gününe şembe. 2022 yıl Bishkek şahri Пригородный мал базарындабыз. Buqalardı uy, qo'y, жылқылар полный тартып келген бұл жағаға. Тоғы жөнөтө турган жайлоого. Кете турган аралаш эркек ургачылар торпоктор тартып көргөзөбүз достор. О видео. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Кызмат. Салам алейкум. Алейкум, кандайсыз? Bular kimdi kelgan bular? Aka sizga? 36 ming. Erkekler de bular ha? Qancha aylıklar? 6-7 aylık torpaqlar 36 ming bunlar. Yaxşı. Buyog'i kimdi ekan? Bular kimdiki? Qanchadan? 45 ming. 6-7 aylıklar ularda. Erkek torpaqlar bunlar. 45 ming. Ben bu suralışı конечно. Düşüp beresiz. Deyt. Так, он зрахчы. Нет, давай два, потому что нет, мы не можем. Şöp qancha ekan bu? 47 so'radi. 47. Do'st, men qarab shu bolani tartib qo'yishim. Qanchaga beresiz? Bere turgan joy. Turgan yerimni ayt. 45 ming bo'ladi. Yo'q, mana 45 ming. Tartib qo'yarman uni. Mana 45 ming. Yaxshi. Uyda bor ekan 5 torpoq bor ekan. Dag'i bormi? Ha, bor, 5 torpoq. Sotiladi-da. Unda nomer qoltiringiz sразу. 0707 38 32 27. 38 32 27 ha. Qayerda turadi? Rahmat, Allah razı olsun. Nemede? Ko'rzavodda. Ko'rzavod, To'rdo'y yoqda. Avaz degan do'sti bor. Avazdan 6 bosh bor. Ovoz vakilida da bor ekan. Yaxshi, mana sotib tur bu ya. Qancha oldi aka bu? Qancha? Ma'qul. Aytbaqsiz. So'rasam da aytmay qo'ydi. Sizniki qancha aka? 47 ming. Yaxshi. Bu bıçaklar qanday? Mal soyğonga? Mal soyğonga. Qanchadan bu? 250 so'mdan. 250 so'mdan ha? Yaxshi. 250 so'm. Mal soyğon bıçaklar. Kimdiki ekan bular? Baş? 35 milyon. Torpaqlar. Tak, bu yoqdan so'rayveraylik. To'g'ri keta turan bir yaşlık. Joylo'g'i. Bular urg'achilarmi? Qanchadan? 40 milyon. Bo'lcha? Bu qancha oyligan bular? Bir yaşqa boralik. Bo'lib qoldi. Yaxshi. Ha, bunalarchi? Esi yo'q. Siz qancha so'radasiz? Muzog'i. Torpaqa. 37 ming. Yaxshi. Spravkasi bor, ha? Probkazda tuyoqda qo'ydi. Al ber, al kel. Al. Do'kon savdo qilyapsan olaman. Qayer dedim. Qancha oldi bu? 35 ga aldım. 35. Erkek. Söyleshganda öyle oldu. Jigit. Bundan alalım. Alar dedin mi sodular? Hemen alalım da menden. Boldu hem onu ver. Tigin Yok al. bu ökönten alıp da men ökön. Yok bunu alıver. Ben bunu aldım 35 ga. 35 mi? Şunda kança? Özünden suradım da. 38 ketdi. Yok, 8. Yaxshi. 5-6 aylık erkek torpaq. Satıladi, eko'ga ketdi. Qancha ekan aka bu? 36'dan. 36? Ketdi. Yok. Bu da 36. Qancha aylıklar bor? Erkekler. Bir yaş boldu. 100 yosh bo'ldi, erkek torpaqlar. 36. Mana aka. Tejilet torpaqlar. To'g'ri keta turganlar. Torpaqlarning orasida teke kiryapti. Teke. Qancha ekan bu torpaqlar? 35. 35 erkekler var ha? Qancha aylıklar? Ha? 6-7 aylıklar. O kunazlar qancha o'tirmoqda?
Çetten ayta berіңiz. 37'den, 38'den, 40'tan. 37, 38, 40 bardıq urgaç ha? Qancha aylıqlar var? 7-8 aylıklar. 7-8 aylık жақсы. O buçok ekan ha aka, qancha bu? 57 sırası. 57. Parodası жақсы оқшайды. Şiviş. Paroda Şvits. A bu telçkalar qancha? 40 ming. 40, 35. Bular 1 yaş bo'ldi ha? 1 yaşga jetelekler. Ama 3,5 deb bermey. Bana akıl vermeyiz. 3,5 deb bermey. Так, moyak sırayım. Alğanlarını arlaştırıp. Jigit qancha bular? 27 deb 27. Qancha aylıqlar bu? 4 Tartman. Ular çıktı уже. Telefon numarını yazıp koy. Aytib ketgan Ozek. Yo'q. Tak. Qancha so'rashib? Uçaklar o'xshata ular ha? Erkaklar. 35 milyon. Qancha aylıqlar ular? 5 aylıqlar ha? 35 de. Siz chivaga qancha so'rasiz? 28-30. 28-30. Urg'achilar ha? Urg'achi 28-30. Voy-ko qancha aka bular? Alalar. Buqa bular? Ala buqalar. Biri erkek, biri urg'ach. Yaxshi. Mana. Bozor. Endi olg'on bozor. Bugungi senalar shunday. Жазға уже көтеріледі. Тоғға кете тұрғандар. Ассалаумағалейкум. Барды алдыңыз мы, сатып атасыз ба? Сатып атамын. Сатасыз ба? Қаншадан енді? Мына 3 алава. 30'dan берем. Нарқылар 40'tan, нарқы 35. Белый голова бар. Бұл 30'dan mı олар? Бұл қанша айлықтар? Еркек пе? Жаллаң еркек. Бұл қанша айлық мына үшеу? Üçü 9 ay oldu. 9 айлықтар. 30'dan болады, бұлар а? Жақсы. Бұлар 40. Бұлар бір жасқа жақындап қалған үшін. İnşallah. 40 мың. А бұл че? Сізге емес пе? Бұл 35. Семізірек екен. Еркек тұрпақ. А бұны қанша дедіңіз бе? Белый голов. 50. Siz erkek емес пе? 50 devatlı buluş gerek dedi. Toşlasın bilmedik. Torpaqtor. Так, бұл да urgaç ekan. Bunda esi yok ha. Ya bu seninki? Qancha bu? 45 bin bala turgan. Bola turgan jeri 45 bin. Geriford paroda. Чисто мясная ya bu. Bu qancha aylık? Urgaç. 7 aylık. 6-7 aylık torpaq urgaç. A narqıcha? Şvits qancha? 37'ge. 37. Жақсы. Ушундай баалар достор бүгүн. Сиздер только лайкты басыңыздар. Я кой базар. Мына мал базар. Уй, торпок, бука. Видеоны аяктайбыз достор. Видео жакса лайкты басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар.